Bahuni adorso matit cek artu langhut tok biarong arong asar babu sing tok biaphan babu terang abang nopak pen nang thupet jipu kether ke habdam. Phai kuni ni phai krener kep ani langfer constituency ke parlo langhut tok bi arong asar babu sing tok biaphan babu terang nopak pen kether ke habdam ajok babu terang aphan langhut tok bi arong dodun long lelo busi chingwai chingsai amai along long ri asar chinthong asar arat do anta chedon dun etlo. Lapen ke bangji langke babu terang abangke maya mintor nopak pen ther thelo pusi chikubir ponlo. Lapen nahok arong le dodun sita dodun thek det nang po pusi pachini pon. Lapen ingsam jin pen chingwai chingsai pachun pon. News report TK News. Ahonia dorso langhut tokbi arong nilimen babu sing tokbi nili karbi anglong langfer hawaramai karbi rong asaramai pen nili ke asike triglo lasi pini nang litum phan media atum phanang chahang nang ko alam thigala lo nili rat aso nili long nang dodun bom babu terang abang nili phan rong asar amethang rong asar phan no kek no pak pen nang ke chingkrin mate ke ther ke haba son nang dosi pini la so nitum karbi rong asar ame hin pen nilitum ka pathik pon ateng long ria sar phansi la so abisara bang nilitum mesen pen alang itang sai pon lo lasi la so alam bang ke madu aronga sara long ke dodun arat asu setame lakar biang long ang kangar lu kiduan ronga sar asu setame la no ronga sara phan no kek no pak chir nok pen kithera bang ke madu ta cuma thanang nepo la solam ben nili hin nang jai dun lo la pen alang linon nilil dong sedo setame pini pen ke alang li phan nili ningki oi pen ninggang lit pen amat nili alang li phan rong pen ke bipon pelu pusi nili hin pen ke klar sap pen ningje dat lo ko kopi aputhak lo lasi aputhak abang ke lada ke pini thekere pu alam iri tang ho aja tang ho masin nili le bang ke lahai alam ningje long le ke thana bang kaprek setan nanga chingkrin thuga nili phat nokek no pak pensi nili phanang chingkring lo lasu ningki yang ye penama ningki oi penama nili ta hok lo alang le phan nili pini rat pangrum nang kok lo tema jongsi e phrang la son pini nili podet pulo tangte alang li la rata tum nang sai dum thekpo la pen pini long ria sar nang sai dum thekpo posi nang le tum phan pini nang ke hang ho la su ka chi hon the penama nili phang nokek tum pak na chingkring dat lo la solam the pen sini ini malam suwe stamina le tumpan nang pachini lo lasi nona bangke kacing sayang bo lada bangke nona bangke intoner lo lasi non alu ta cetok lo na cok alu lasi alam the bang la lo la pen nang le tumta aku hola alang li phanta therlong le bo alam bang nang le tumta aku tu dan ahok lo la solam bangke ki ong nei ke karbiarong kusi cipude karbiarong ke kacimontor pu alam bang ke ong dai ke karbiarong siong sitami nona bang ke dagnili rong da delo madu arong pu sitame la kacimontor matang te ke thekiri ke la so bang ke avedet nang po bu sinili hin pen ke lam nang thanun dak lo dak nili bahonia dorso long ke cekrong ke long riasat nasi nili men ke sarthehan se pula nasi pini ladak la adorso babu tok biarong mate babu tok bi phan rong asar phan jihetu ke la babu terang alang le tu amen tai sia the aku tekchet lo nasi la so alang le tu asap o la bangso yo cemin tor cimaja pu alam the tang chet la pen kya ko la babu terang abang nupek lupa pari ji pu alam the ningi chet la so alam the pen nili ingno la so kane kangwa ya phan la so nang ceman nang ceping la so kangwa nili pini mesen pen engwai ponsi
kadu ko rat atum ang nupen nila bangso alam the jitu alang itu aning ke oi ke panglit la so pa we pin pen ni tum pini i wai pon lo asila so akang wai long no ni tum rat kadu tame che don dun hursi nila so alam the i wai pon de lan chol Phan ni ahok lo nukin pakpen tame ni nang kupet de pucin krin de masih rada nang sai lo masih nang dipon pelo ni nili thana bangke rong penau noi pulo nili bang rong pen dudung delu kusi nili nang silendarun daru alam talam coba Fuluni Press Club pen Pherangke amai kangni Pherangke mate media pute ang bongamunit party along chepa ok ave kedam tang ni phai kre por ni ke ACM kangbura kiling Pherangke phan akoi ki pithap alam the ning kang samse chepak lang pon athe EM kangbura kiling kaning je pon Pherangke atum anke arlo song mate terrorist pu akoi ki pipon lapen EPHLC aphansi ke support angse BJP aphan opposition lok pu akoi ki pipon ajok ning kang samse dokok konat aron pensi terrorist pu akoi ki pi unma pu karjupon lapen media pulote majok apartia longta birta ke endun ke kenang sotlo bang nang ke hanga hujongsi dunde mate paklang pi pe pute media aron kalilo media pulote bang nang ke hanga ling paklang pi ponang po lapen klardak pen ke pachini thuke momota media atum majok apartia longta chepa okdunave bangjongsi birta piji pulote paklang pi pon lahenlo media asai Jati Dhorom Party alam ave pusi ninjepon. News report TK News. Dak Fuluni kang made Fuluni constituency long isi press club itu. So press club abitung pini tum Pherangke amai phanang kok made kang ni nang kok alam TK nili nang itu maphan phan mon po. Han thia pra si pachini pon sana la pu ni le dung do kalang li Fuluni press club amai ku Berengwala lang ni hanlo. Aban pu ni dung do banggalang li kongchun ba Inrojit Rongphat lang li hanlo. Lapenili bangge dun mai phu pipot se pini ni tum Pherangke mai phanang kok ma lam thige kedam tangar ni da kuni constituency pen ka che toy dun aki hai mate alang la man ke do em kangbura kili alang li lam kaning je pu tha sab ok kek da apen ningang samse la so ke do kok alam am thak sini tum ini phanang kok lo ni tum ningang samse ke do nang kok thike alang li dia ke chu hang lo apen tum ka dia ye hang li munit ke chok chi ma yok do akan so ke chok chilong ke kachit dia se rohin la kenang so poi pit se me alang li ni tum han akipu ka juno dak ajok sini tum pini ninging sam dam o eder ajok ni tum bang ko hana ko ningang sam dam de alam thile lo media tum an bulote si terrorist mate arlo ke do song heli ko song ko si kipuda sila bang so kipudam ke alang li ko nat aron na si ni tum han so kipudam mala bang solam alang li tum han ang pachini son te tum tuning rilo athe arlo terrorist pulote helege ora song has terrorist puji government man kachirap ka ve made kithu ke that munet ke pathi pen cheng lo ason has terrorist pu ramji sela bang solam kaninge pu tha ka bang ni tum sabu ning duk do kok lo tum Fuluni press club abitung men semel pen ka prek long seme abang solam karjulong pen ning duk doji kusini de mathada la pen soni bang kan hala media to man la ke isi ruling party bhan asala opposition puda apen hala tors mat EPHLC bhan selang tum support selang tum puda bonda ni tum puji media pulote ni tum ki si ang bong middleman ki do to ni tum ki pu beta ke dunde people se alang tum pola BJP ruling party long ni tum mana ki claim ke dama lam thi ke mission along se menang paklang di kon pe pu ka prek long se number kram la pen BJP de phara ka sorsar la to si ni tum hana pu Mota menitum pini arni anda nitum Fuluni press club abitung benital son ruling party phanitum mena jungjung press jungjung benitum kasor sardam benitum che mongle jong sinitum jungjung ben kasor sardam ake rodam de mate nitum ake badam la so ake sor sar ke badam do bete nitum han ni putami kusinitum pini da Pherangke mai penitum putheblo la pen nilitum EPHLC songlong benitum ka party bulong benitum chipo ong do majong party long tawe Nitum alang itu news klang kota hai, biarta klang kota hai. People lo bete alang itu nitum han news PG. Mati nane meeting do pasme alang itu nang ke hang pon. Nang ke hang pon lo bete nitum ke dunang kopo. Nitum alang tu nang ke hang menyong sini nitum dunde bulete nitum ke paklang nitum ke paklang do chot pot nitum han angko alang
daka ke chok chidam do kapo nasi BJP tum seme made dak ruling party tum seme nang tum yongsi penya news paklangi berta paklangi bete nang tum ni tum han hang bon te ni tum nang tum han ki dun de po bit penang dunji la pen nang tum han ki ro nang ji din do pasme rat me yongsi ki ro do bete ni tum ki paklang pi chol pot ke pakke ro tum alam seme tum paklang piji la si hi party den ro ko ma chok song le ni tum han nang hang basme ni tum la banga ke rap mate ni tum kam lo mate ni tum duty lo kusi ini ni tum dana penam da puluni ha war ke hege ding tum han se ni tum pachini lo puluni ha war bole kar beng lo rat man man se pachini lo media bolote ni tum ke paklang tum chot po bang yong se na ke hang bolote ni tum ke dunanji mate ke paklang pinanji bang yong se ke sor saralam yong se alang tum paklang ji bote ke sor saram se me tum paklang ko ke ro lam yong se ro ke ro tum jong se do bote paklang ji bote ni tum la ke paklang pinanji matro tinggi ke paklang tum chot pache thak di tum chot an hello ni tini perang ke long mati mai ke phalong pai pening je dang tung ke asipu konchum bang tan pening je pon thana nilitum ki pupon kang tung alam thege lalo eta media polotang te nilitum along ke media polong ke media platform manus dolo polotang te nilitum ke lake la so party lake BJP lake congress lake ASDC pu nilitum ke aso along ke nilitum ke abe athema kumarma party jong si nilitum news paklangji kumane party jong si news paklangji la puson nilitum phana paklang pitha la sonam paklang pitha polotang te nilitum ke ki paklang ngi tum apon nilitum ke paklang pinang kokpon nilitum ke media polotang te nilitum ke khai chipupe dhorom chipupe jati chipupe nilitum han ke kado ko beta isivet lo kumane adivasi tumtha doji kumane asamista kumane karbi tumta do kumane ke kapre ka khai da do ko stami nilitum ke la so khai long la ke labang so khai puta nilitum ke black plate la pende la ke dhorom alam ta nilitum ke black plate nilitum ke dhorom da isivet lo khai da isivet lo nilitum ke munit ente munit lo nilitum media polotang te nilitum ke kado ko we phanta isivet phansi media nilitum ke akechok chesi kaida ki paklang kon lo jongsi mane jongsi kechok chelong paklang ji polotang te nilitum ke kechok chesi bang ko sona ke nilitum hana ke hang mande kopi alam se bang nilitum hana ngi pudun ma halo so alam se nilitum paklang nang kokko angko ko mane jongsi akiro alam jongsi nilitum hana pudun polotang te nilitum akiro alam se me paklang pinang kokko athe mane nilitum jongjung pen ke komane phan dampon nilitum sorsar da mun e komane phan ta nilitum jongjung pen rodam mun e kirudam un e din ta do ta kirudam nangjia dim ta do lasi nilitum ke la puson ke la ke la so party la ke la po party la ke terrorist po hayu ke nilitum ta charjuno da ka joini si pini nilitum ferang ke chingrum nang koklo aso ka chingrum nang ko ka bangke alang lipini em sarstame pressmate phalo alang li lamkar chipilo ta lamkar chipilo nilitum ning sam o e joini si nilitum stame puthot ferang ke bitum chingrum si nilitum same pressmate chip hanang koklo asi lam paring depin ben lapansi entam to আজি সংবাদমেল পতাৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য কাংকুৰা কিলিংদেৱৰ যি অডিঅ' ভাইৰেল হৈছে অডিঅ' ভাইৰেলত আমাৰ ফুলনি প্ৰেছ বা মিডিয়াসকলক কৈছে যে ৰাজনৈতিক দল বা APSSC দলৰ নিউজ বেছিকৈ ওলাই থাকে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি কোনো এজন সংবাদকৰ্মী হিচাপে আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ বা কোনো APSSC দলৰ হৈ আমি কৰা নাই আমি নিৰপেক্ষভাৱে সদায় কৰি আহিছোঁ APSSC দলে হয় মাতে কাৰণে তেখেতলোকৰ নিউজ বেছিকৈ ওলায় কিন্তু আমাৰ ইয়াত বিজেপি তেখেতে কৈছে যে বিজেপিৰ নিউজ নোলায় বুলি কিন্তু এইটো কথা নহয় আমি খবৰ পাব লাগিব বা আমাক ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব তেখেতলোকে এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম হৈছে নিউজটো কভাৰ কৰা কিন্তু যদি আমি খবৰে নাপাওঁ আমি গমেই নাপাওঁ তেনেহ'লে নিউজটো কেনেকৈ আমি কভাৰ কৰিম এই বিষয়টোৱে কৈছোঁ যে আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত ৰাজনৈতিক দল হৈ কাম কৰা নাই APSSC দলৰ হৈও কাম কৰা নাই বিজেপি দলৰ হৈও কাম কৰা নাই